Dobar dan, dragi posjetitelji. Dobrodošli na Kreativnu riznicu. Pozdravljam vas u ime programskog i organizacijskog odbora. U nastavku slijedi radionica o pletanju košarica papira koju će voditi gospođa Verica Kovač. Kako na kreativni i drugačiji način reciklirati otpad od papira i pretvoriti ih u predmete nove vrijednosti, otkriće nam ova talentirana kreativka te nam pokazati mogućnosti zanimljivog načina recikliranja otpada. Stoga pripremite sve kreativne ruke i starom papiru pružite novu priliku da opet postane poželjan. Savršeno. Evo, danas izrađujemo košarice, to se zove radionica opletanje košarica od papira. Da bismo mogli opletati košarice, prije svega trebamo imati od čega to raditi, a od čega oplećemo to su ovi štapići ili ti prutići koje radimo od papira. Kako se oni rade, to je osnovno što moramo naučiti, znači krenuti raditi. Uzmemo časopis ili novine, novine su također jako dobre, ili časopis kojemu izvodimo ove kopčice, zatim ga izrežemo na 3 dijela, zato nam treba nož s kojim izrežemo ove stranice po najdužem dijelu. Važno je što dulje štapiće imati, zato se po najduljem dijelu režu i naprave se ovakvi papirići. Evo ga, i onda se od njih iglom za pletanje ili štapićem za roštilj ispleću se ti tuljci. Kako se tuljac plete? Tu je jako važno, to je jedna, nije komplicirano, ali ipak treba neka vještina. Znači, štapić se stavi gotovo paralelno, ali ipak u jednoj kosini, u jednom oštrom kutu prema ovom papiru i počne se vrtiti odozdola. S tim da se drži, uvijek mora viri štapić van da ga poslije možemo izvaditi, jer ako ga cijelog stavite unutra da ga nećete moći izvaditi. Znači, i sada samo sa desnom rukom vrtimo ovaj papir, a sa lijevom popravljamo ovaj gornji dio da čvrsto ide uz štapić. Znači, važno je da se čvrsto odvija u štapić. Zatim ga, evo sa drvofiksom, to je isto nešto što trebamo, sa drvofiksom samo malo učvrstimo tako da taj papirić se ne odmota i evo, on je sad čvrst i dobar za uporabu. Evo, ne bismo dalje, zato možda još jedan, evo, tek toliko da se vidi kako to ide. Znači, ponovo ovako, vrtimo. I kad ga dovedemo do kraja, onda ga samo na kraju sam malo ljepila, dakle dovoljno je vrlo malo. To radimo prstima. Upotrebljamo drvofiks, on je ljepilo na bazi vode, akrilik ljepilo. Također nam je potreban lak, isto tako na bazi vode, zato što su neškodljivi, lako perivi dok su u ovom stanju, znači možemo golim prstima raditi, nećemo si ništa naškoditi. To je važno. Znači, napraviti dovoljno ovih tuljaca, još trebamo osim toga imati kist i to je to. Radit ćemo ovakvu sličnu košaricu i sad ćemo krenuti s radom. Znači, za početak još nam treba samo podlogica. Važno nam je imati jednu čvrstu i dosta tešku podlogu. Zašto? Zato što ona mora fiksirati u košaricu dole, da nam se košarica čvrsto drži. To ćete vidjeti kad počnemo raditi. Znači, uzimamo sada 8 štapića u ruke. 4 i još 2. 8 štapića smo uzeli u ruke. U svaku ruku uzmemo 4 štapića. Učvrstimo ih, sad je važno da to bude točno snimljeno. Znači, učvrstimo ih jednog preko drugog na ovaj način. Zatim uzmemo sljedeći štapić, prepolovimo ga na pola. Ovako. I s tim štapićem krećemo, uzimamo sva ova 4 štapića pod štapić
I sad je važno tu paziti šta radim. Znači, sad preplećemo štapić ozdola, ovaj koji smo prepolovili, vozimo ozgora, a ovaj koji je bio gore, njega ozdola preplićemo ovamo. Znači, napravili smo ovo da smo zarobili ova 4 štapića. I sad idemo dalje jednako, opet onaj ozdola, stavljamo ozgora, ovaj ozgora, vozimo ozdola i sad smo i ovaj zarobili. Sad idemo opet ozdola preko gore, ozgora prema dole i sad smo zapravo napravili omču za sva 4 štapića i čvrsto ih držimo. I sad idemo ponoviti još jedan put, znači 2 reda ćemo, ozgora dole, ozdola gore, ozdola gore, ozgora dole. Sada kad smo došli na kraj, štapić nam više nije dovoljan, onda ćemo štapić naštukljati. Znači uzimamo drugi štapić. Kad smo štapiće motali, važno je bilo, tu je stajala naša igla ili štapić, a ovaj gornji dio kad smo ga završili je uži. I upravo taj uži stavljamo u ovaj širi. I zabijamo ga unutra i time produžujemo štapić. Drugi štapić produžujemo tako da širu stranu nabijamo u ovaj uži. I evo tako isto produžujemo štapić. I sad imamo opet dovoljno dugačak štapić. Znači ozdola ide prema gore, ozgora ide prema dole. I sad moramo završiti ciklus da svagdje bude jednako. I sad smo ga završili. Evo, znači 2 reda smo omotali. Sad idemo dalje motati, ali uzimamo 2 štapića. Znači ono što je bilo gore dole ide, ali preko 2 štapića. Sad ćemo malo zaokruživati. Evo ga. Hop, hop. To je to. I sad ćemo također 2 puta 2 reda smotati sa po 2 štapića. Ovo je način kako se rade okrugle košarice. Četvrtaste idu malo drugačije, ali sada ćemo raditi okrugle. Evo ga, sami štapići sad pokazuju, sad to nije neki problem. Kao što se vidi, oni sami vode i naprosto ne treba se više ni razmišljati kamo šta ide. Znači sad samo gornji prebacujemo ozdola i vrlo jednostavno vozimo cijeli krug. To je to. Opet ćemo sada nadoštukljati štapić. Štapiće, oba dva moramo da doštukljati. Znači ovaj sa ovim. I sada smo 2 kruga napravili. Sada krećemo da uzimamo po 1 štapić. Tako ćemo napraviti čisti krug. Evo ga, sad ide po 1 štapić na isti način. Znači, što je gore ide dole, što je dole diže se. Naprosto to se zove isprepletanje. Na isti način bismo radili od šiba, kako se nekad radile košarice. Nisam probala sa šibama raditi, to je izazov, nadam se da ću uspjeti, jer tu sad ima dosta u tehnologiji procesa, treba šibe namočiti i tako neke stvari treba znati kako ih raditi. Za sad je jednostavnije papirima, jer papira i onako imamo previše, bacaju se, idu u smeće, a na ovaj način mi im dajemo novu šansu, novu vrijednost, novu uporabnu svrhu. I manje bacamo, manje trujemo prirodu. To je svrha uopće ovih radionica, da recikliramo, da što više toga spasimo i da dademo novu priliku. Jer na koncu konca za svaki ovaj papir uništeno je drvo. Živo drvo iz prirode. Evo ga, i sad smo završili taj krug. I to je dno naše košarice koje još moramo, evo, do ove širine, znači još imamo posla da to opletemo. Znači sad idemo dalje samo redom kako nailazi, ozgora dole
I kažem, proces je vrlo, vrlo jednostavan i logičan. Samo moramo opet nadoknaditi. A sad neki su malo. Tako. Evo ga. Se može zagasiti. Evo, sada smo ispalili veličinu koja odgovara ovoj posudi. Posuda će nam služiti kao kalup u kojoj veličini ćemo obraditi našu košaricu. Sad smo tu posudu stavili na to dno. Dobro je fiksirano, zato je ovo kavenje potrebno da ono čvrsto stoji i da nam tu stranicu čvrsto prijanja uz donju površinu. I sad idemo dizati ove štapiće. Znači isto radimo dalje, samo štapiće sada dižemo gore, to će biti naša košarica. Znači na jednak način i kad se ti štapići dignu gore, onda će samo pokazati koliko zapravo jednostavno ide dalje. Evo, samo to moramo sad dovesti do kraja, taj prvi red. I prvi red trebamo malo gurkati dole da to bude čvrsto. Ove štapiće čvrsto prijanjiti da čvrsto drže. Sad trebamo štupljati. Opet. Opet štupljati, to je to. Znači idemo dalje. Smo digli, idemo dalje. Sad kad se oni dignu, onda će svi štapići ići prema van i znači samo ćemo unutar njeg prebacivati po potrebi kako bude dolazio. To je važno čvrsto napraviti da se oni poslije ne rastave. Da li se ovo vidi? Nadam se da se vidi. Evo sad ide drugi red od tih dignutih štapića, znači sad ćemo samo prebacivati unutra kad dolazi. Evo. I sad oni logično lijepo slijede jedan drugoga. Naprosto sada ga samo prebacujemo unutra jer štapići čvrsto stoje gore. Još će biti čvršći s vremenom. Treba samo čvrsto držati da se oni ne rašire. I tako idemo dalje. Evo, samo se prebacuje unutra. Ovaj koji dolazi na red da ide unutra. I naša košarica ide dalje, se može stati. Evo ga, sada je naša košarica ispletena do kraja, recimo, mogla bi biti višlja, niža, to je sad stvar odluke. I sad ćemo izvaditi ovu posudicu iz nje. Evo, naša košarica je to. Dobili smo košaricu i sad ćemo košaricu završavati tako da dobije konačan kraj. Ova dva štapića koja smo tu doveli ćemo naprosto tu zaustaviti sa jednom kvačicom koju moram pronaći. Znači, potrebne su nam i kvačice, to nisam na početku rekla, znači kvačicom ćemo zakopčati tu. I sada krećemo sa ovim štapićima što vire gore. Idemo jedan po jedan zamotavati na ovu stranu. Namotamo tako da idemo preko sljedećega. Znači preko sljedećega ide prema van. Oni će sad držati jedan drugoga i ovi će samo stršati prema van. Ovo je najjednostavniji način. Postoji puno načina, dosta i kompliciranih i smotanih koji lijepo izgledaju, ali mi ćemo sad prići najjednostavnijem.
Znači to je način kako ćemo završiti našu košaricu. Evo, ona će dobiti čvrsti rub koji se već i ovako ne bi trebao rastaviti. Evo ga, jedan po jedan. Idemo kraju. Sad će ovaj štap držati i ovo. A ovaj zadnji koji je preostao ćemo naprosto smotati tamo gdje je trebao biti ispod ovog štapića. I tako da je i on sad fiksiran. Tu ga izvučemo van, evo ga. Evo ga, i sad su oni fiksirani. I evo, naša košarica je već sada čvrsta i uopće se neće rastaviti, čak ni ovako. Međutim, sad slijedi učvršćivanje toga. Učvršćuje se sa Drvofix lijepilom. Znači, sada uzimamo kist u ruke i mažemo sve ovo. Međutim, prije nego što to idemo raditi, sa Drvofixom ćemo namazati cijelu košaricu, osobito tu, to za početak najčvršće, i onda cijelu izvana i iznutra izvana, ostaviti da se osuši. Nakon što se košarica osuši sa ljepilom, onda će se još ponovo premazati sa ovim lakom, to je, rekli smo, akrilik lak, poroziran i sjajni lak. Može biti i mat lak ako neko ne voli sjajne površine, a ja evo uzimam obično ovaj. Međutim, sada prije nego što idemo premazivati tim ljepilom, ja bih samo pokazala kako se radi. Ovo ćemo naravno kad ljepilom namažemo, onda ćemo ovo naprosto škarama odrezati i to će tako ostati, ovi krajevi će biti skoro neprimjetni. Znači, košarica je gotova. Sad idemo napraviti samo ručkicu za košaricu. Tako, ako želite imati, košarica može biti i ovo, kao što je ovaj način košarica. Košarica može biti i napravljena kao kutija. Košarica može biti napravljena i kao kutija, što se ovdje vidi. Evo, ona ima poklopac, služi za mnoge stvari, unutra možete staviti što god želite, neke materijale ili nakit ili u kuponi da vam stoji za potrepštine. Znači, ima 100 načina šta sve košarica može biti. Sada idemo napraviti ručku za košaricu. Ručku za košaricu radimo tako da uzmemo 2 štapića i da ih tu provedemo kroz jedan dio, provedemo i prepolovimo i prikopčamo sa ovim. Još ćemo sa druge strane također uzeti 2 štapića. Isto tako gleda da smo negdje koliko toliko u sredini. To nije uvijek idealno, ali služi svrsi. Evo, znači i odavde smo prikopčali. I sad ovaj nećemo učvrstiti, sad ćemo uzeti 3. štapić, tu ćemo ga učvrstiti i sa 3. štapićem učvršćujemo ova 2. Motamo naprosto oko njega, ovo je također najjednostavniji način. Tu ih isprepletnemo da nam se ovo ne iščupa. Znači, ovo je najjednostavniji način koji ću sada raditi. Tu isto tako postoji puno načina da se plete kao pletenica, da se na razne načine mota i plete, međutim mi idemo na najjednostavniji način. To je naprosto ovim šibom, ovim štapićem, obamećemo oko ovih štapića redom. Evo, na ovaj način da se vidi kako to ide. Redom vozimo. Vrlo jednostavno i to ga jako učvršćuje i ova ručkica će biti čvrsta kao da je od šibe. Sad oplećemo 4 štapića, znači ova 2 kraća i ova 2 duža. Kad dođemo do kraja tu ćemo stati, krenuti na drugu stranu, a ovo ćemo učvrstiti opet sa kvačicom. Neka nas čeka. Ispred idemo na ovaj, na isti način uzimamo jedan štapić, na isti način kao i ono, ispreplićemo okolo, da ga učvrstimo, samo ovo smo trebali još kroz dolje, da čvršće drži, tako, evo ga, to.
zaustaviti pa ćemo onda... Evo sad smo i ovaj dio, drugi dio zamotali do kraja i sad ćemo ga također fiksirati. Sad ćemo ove stranice spojiti zajedno i time ćemo dobiti istu debljinu i koju vozimo dalje. Tu sad odredimo koliko dugačko hoćemo, ostatak će se naprosto zanemariti. Sad produžujemo ovaj štapić i nastavljamo s njim vrtiti dalje. Znači sad ćemo ovaj štapić nadoštukljati sa tanjim dijelom i idemo dalje motati. Motamo sada i ove dijelove. Kažem, višak ćemo lako odbaciti, odrezati i naprosto zanemariti. Košarica ide dalje, odnosno ručka ide dalje. Evo, vrtimo i vrtimo. Samo čisto stav. Može? Evo, sad smo došli do kraja, zamotali smo do kraja ovo sve, jedan je išao u jednom pravcu, drugi u drugome i sad ih naprosto, prvo ćemo sada ovo dobro namazati sa ljepilom, tako da nam to sad još čvrsto drži jedna i druga strana. Sad ćemo ih smotati i sad ćemo ih tu skopčati sa kvačicom da to čvrsto, da se to priljepi i onda ćemo odrezati. Znači ove dijelove koji vire, njih ćemo sa škarama, škare su tu, njih ćemo sa škarama naprosto eliminirati. Evo da, ovdje i ovdje i ovdje, evo i to je to. Također ćemo ovdje i sada, evo, isto tako možemo i ove već micati, rezati. S tim da kad budemo mazali ljepilom samo moramo paziti da nam ne ispadnu van i to je to. Praktički naša košarica je gotova. Evo, to je to. Košarica je praktički gotova. Znači sad košaricu jedino treba obilato premazati ljepilom. Najprije idem uvijek ovu gornju površinu da se ona što prije fiksira, jer vidite ove imaju tendenciju da pobjegnu van, ali to se neće za dugo dogoditi. Kad ih ljepilo prihvati, to će se čvrsto držati. I znači cijelu košaricu onda premažemo izvana, iznutra i pustimo sušiti. Također isto ovu ručku premažemo skroz obilato na sve strane. I onda poslije kad se to ljepilo osuši, treba se sušiti, najbolje ostaviti preko noći da se osuši i onda drugi dan jednako premazati cijelu lakom. Naravno morate paziti da se prvo premaže iznutra i ručka pa se ostavi osušiti i onda se tek maže izvana jer se prvo brže suši, a drugo ne lijepi vam se za površinu okolo. I naša košarica je praktički nakon svega toga gotova. Hvala na pažnji.